Mwiriwe tariki 10 z'ukwezi kwa munane mwaka wa 2026 mu masaha y'igitondo ku butaka bwa Repubulika ya Congo muri kano karere k'Uburasirazuba bwa Afurika humvikanye ibikorwa biremereye cyane bya gisirikare. Ni ihangana rikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Congo aho mama 23 na Wazalendo FARDC FDNB bakomeje guhanganira. Yego rimwe na rimwe twumva ko urugamba rusa nkaho rwasubitswe cyangwa se ari agahenge nta ntambara irimo kuba, ariko mu buryo butunguranye hari ubwo bongera gukora mu mbarutso maze ubundi bagahangana. Yego n'uyu munsi niko byagenze rero. Biravugwa ko Wazalendo FARDC na M23 bahanganye bikomeye cyane mu gace ka Kipupu, birangira M23 bayikubise ngo uruhindu ku matako, maze agace ka Kipupu bongera kukisubiza. Ndavuga Wazalendo. Ni ibyatangajwe mu mwanya muto ushize, ndetse ngo ni igitero cyahitanywe cyambuye ubuzima bamwe mu basirikali ba M23 natwirwaneho muri kino cyerekezo. Urugamba rwo muri Kipupu rwagenze rute? Biri kuvugwa nandi wundi? Ese koko ni impamo? Uraza kumenya byinshi biri kuvugwa kuri kino gitero cyo muri Kivu Amajyepfo Kipupu, ndetse nyirizina nuko byagendekeye abarwanye kuri urwo rugamba n'uburyo ngo Wazalendo yaje kwisubiza ku gace mu buryo bwa gikomando. Mu gihe Repubulika ya Congo ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gushinja M23 batazira RDF ngo kuba bari kurenga ku gahenge bakagaba ibitero byinshi ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Congo batitaye ku masezerano guhagarika intambara yasinywe. Ibyo rero ngo bikaba bishobora gutuma icyizere cyo kugera ku mahoro arambye gitakara. Muri make amahoro yari ategerejwe ashobora kubuzwa n'ibitero bikomeje gukorwa ngo na M23 Emirate Petrirwa niho batazira RDF ko ifasha muri izo bitero. Bikaba bishobora gutera nanone icyago kitari gitoya muri iyi ntambara mu buryo budasanzwe cyangwa se mu buryo bukomeye, bikaza gutera igihombo ndetse bikaza gutera ikibazo gikomeye cyane cyane muri aya matati akomeje kuvuga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo rero biri kuvugwa mu gihe nanone amaze iminsi ari gushakishwa uburyo amasezerano y'amahoro yashyirwa mu bikorwa, hanyuma intambara ikabona igisubizo cyangwa se igisubizo cy'amakimbirane kikaboneka. Gusa kugeza amagingo aya ngaya nta kirava muri aya masezerano cyangwa se nta cyashyirwa mu bikorwa nk'umugambi wo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro, ahubwo ibikomeza gukorwa gusa ni ibikorwa by'intambara bidasanzwe ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ari nabyo benshi bashimangira bavuga yuko ibi ngibi ubwabyo bishobora kwerekana neza cyane ko intambara ikomeje gufata indi ntera ku rwego rwo hejuru. Dukomeje rero n'amakuru y'ibindi biri kuvugwa, turaza kugarukaho na Wazalendo ngo bajya kuri 28 bihereje M23 nyuma yo kurambika intwaro zabo hasi, bamaze kubona neza ngo iby'urugamba bitari kugenda neza. Barambika intwaro hasi bishyikiriza M23. Wazalendo 28 bazanye n'imbunda zitandukanye nk'uko zagaragajwe ku mashusho, aho biyemeje gukomeza gukorana na M23 bakareka gukorana na leta ya Kinshasa ndetse na FARDC ngo kuko nta kintu kizima barimo kurwanira ngo usibye gukomeza gusa gutakariza ubuzima muri bino bitero bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo babona ngo bidafite 12. Ivyo nikomeje gutangazwa mu ruhande rwa Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, ndabikubwiraho neza uko bimeze. Haravugwa ibiganiro Congo irimo gukorana n'ibihugu bizakiranga ba FDLR bashaka gushyira intwaro zabo hasi, kuko ngo bishoka cyane cyane ko badashaka kuzajya mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko zari biteganijwe cyangwa se biteganijwe amasezerano Congo yagiranye n'umutwe wa FDLR, ariyo masezerano yo gushyira intwaro hasi kwa FDLR, maze FDLR igasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko yabyemereye leta ya Kinshasa. Yavuze yuko bashobora kuzajyanwa mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se akazajya shakwa ikindi gihugu gishobora kwakira aba FDLR. Rero ngo nibyo biganiro Repubulika ya Congo ihugiyemo, iri gushaka ibihugu bishobora kuzakira aba FDLR mu gihe bazamaze gushyira intwaro zabo hasi, badashaka kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bigaragaye neza kuza mu gihugu cy'u Rwanda bitarimo umutekano kuri bo ku buryo bwuzuye. Ibi nabyo turabigarukaho. Hanyuma Joseph Kabila Kabange wahoze ayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri ngubu asa nk'ari kwibasirwa namwe makongomani ku mbuga nkoranyambaga bamushinja kuba ngo yagarutse mu bice genzurwa na M23 ndetse ko gahunda ye atari amahoro, ngo bigaragaza neza cyane ko uyu mugabo ubwe ari umugambanyi w'igihugu koko kuba urukiko rwa gisirikare rwamufatiye
ibihano harimo n'igihano cy'urupfu ngo abikwiriye kuko bigaragara neza cyane gakomeje ubugambanyi. Ni mu gihe bivuga ko uyu mugabo Joseph Kabila Kabange ubu ngubu ariko arizwe mu bice bigenzurwa na M23. Ndagaruka ku byatangajwe namwe makongomani bavuga kuri Joseph Kabila Kabange ndetse n'icyo bari bahereyeho bamuvugaho nyirizina. Hanyuma Uburundi bwitega igitero gikomeye cyane kuko imwe mu mitwe ikomeye cyane ihangana cyangwa se igomba guhangana n'igihugu cy'u Burundi imaze kwitegura byuzuye iki gitero cyo guhangana na leta y'u Burundi. Byagaragaye amagambo bavuze bari kwitegura uraza kuyumva ubwawe, ahanga bifatiye mu ishyamba atamenyekanye aho bari neza, ariko bavuze neza cyane ko gahunda ari ugaba igitero cyeruye kuri FNB cyangwa se igihugu cy'u Burundi n'igisirikare cyabo, bakavana ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bagashyiraho ubutegetsi bubereye, ubutegetsi ngo buzazanira ineza abaturage bose ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo byose hamwe, ibyo byose biri kuvugwa nta na kimwe dushyize ku ruhande, turaza kubiganiraho, turagenda tureba kamwe ku kandi uko biri gutangazwa. Mwibutse ngewe Ndumungu wa Kamanzi Uruwande ngo ikaze ujyane ku musozi nk'ibisanzwe, ikaze kuri mwese. Ngaho nyimira duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho avuga ko rugamba uyu munsi rwabaye hagati ya Wazalendo ndetse na M23 mu buryo bukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo mu cyerekezo ngo cya Kipupu. Ni amakuru akomeje kuvugwa cyane cyane kuri rezo sosiyo, gusa atangazwa n'uruhande rumwe rwa FARDC Wazalendo. Bigaragara neza cyane ko ataraba amakuru yo kwizerwa atuka ku mpande zombi 100%. Muzi neza ko amakuru kugira ngo abe yizewe ari uko impande zombi iziba ziyahurizaho zose zemeza ibyabaye. Rero kuri ubu ngubu haravugwa ibitero ngo zahuje FARDC M23 nyine FARDC ikintu na Wazalendo mu buryo bukomeye cyane ku gace ka Kipupu kari karimwo M23, ndetse amakuru akavuga ko byarangiye ibyo bitero nyine byaje gusoza M23 bayambuye agace ka Kipupu yari mazemo iminsi igenzura. Ubu ngubu kasubiye mu maboko y'Abazalendo. Ubu Bazalendo ari bari kugenzura aka gace ka Kipupu nyuma yo kukambura M23 nk'uko Abazalendo babishimaniye ko bahambuye M23. Byavuzwe gute? Kubahiriza ibitero z'ingabo uko bavuze ngo zacu n'imyitwarire ku rwego rwacu, urugamba rwasubitswe. Kipupu ingufu na Kipupu twakoresha ingufu, ndetse na Kituga hakoreshwa ingufu mu gice cyerekeze kuri Maniema ngo tuyirinde. Komeza bagaragaza neza cyane ko ahanga habereye igikorwa gikomeye cyane cya gisirikari. Bati umubare wa RDF M23 kuri Kipupu muri Mwenga, ingabo za M23 zakomeje gutera imitugu abari ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo barwanire Kipupu, bangijwe na drone zacu cyangwa se bishwe na drone zacu. Niko Abazalendo bakomeje kwandika bavuga bati Kipupu yari kuri 40% cyangwa se igice 40% cya Kipupu cyagenzurwaga na M23 bita Abanyarwanda, na 30% ikaba ngo ya FARDC na Wazalendo ya General Delphin Ngoma Nzito. Muri iki gitero rero ngo cyagabwe cyo kwigarurira 30% ngo ya Kipupu yari ifitwe na FARDC, ngari 23 atangije iki gitero ngo byaje kurangira rero ahubwo higaruriwe Kipupu yose. Ingabo zacu ngo niko bavuga, ingabo zabo ngo zari zibategereje kandi zalasanye umujiki ukomeye cyane zibasubiza inyuma, niko Abazalendo bavuga. Komeza ry'ingabo zabo ngo ryagenze neza, ibitero byabo byagenze neza.
intare ifite indege zitagira pilote zo kwirwanaho gutera ndetse no guhagarika Kimanja ya Kipupu kugira ngo itaza kwigarurirwa. Ubuyobozi bwakoze akazi keza, uvuga ngo ubuyobozi bwo ku ruhande bwa leta ya Congo, uruhande rwa FARDC na Wazalendo ngo bitwaye neza cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bati inkingi uvuga ngo pozisiyo z'abasirikari ba M23 zamanukaga ngo zaje kuraswa n'indege zitagira pilote mu cyerekezo kigana muri kera cyerekezo cya Maniema, ngo kandi byaje kurangira abasirikari ba M23 bakomeje gutakariza ubuzima muri ibyo bitero byagiye bikorwa na drone za FARDC. Wazalendo ishyigikiye FARDC bagahita bavuga yuko rero byaje kurangira M23 ngo isubiye inyuma, birangira agace yari iturutsemo nako bakigaruriye. Bati iki gitero cyaje kibarimbura ku rwego ruhambaye, maze uduce turatwigarurira. Ati twirwaneho yo yanze kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ati twirwaneho yatinye cyane cyane ukuraswa no kwicirwa abasirikari, itinya cyane cyane iki gitero ihitamo gusubira inyuma itaje kurwana byeruye ku mirongo y'imbere. Niko abazalendo bakomeza gushimangira ko ari ku rugamba rwagenze nyirizina muri ako gace cyangwa se muri biriya byerekezo bya Kivu y'Amajyepfo. Gusa ariko kuba bitangazwa n'uruhande rumwe rwa twirwaneho, bamwe bashimangira cyane cyane ko kwizera ubwizerwe bw'aya makuru nyine buri hasi ugereranyije no kuba hari iginga Wazalendo batangaza amakuru atafitiwe gihamya, uburyo umuntu atakemera yuko ibyo bavuze ari byo 100%. Iyi rero ikaba bishimangira nanone ngo uburyo FARDC na Wazalendo baba bashobora kuba bari gukwiza amakuru y'ikinyuma kugira ngo bigaragare neza ko M23 yabuze imbaraga yo gukomeza guhangana n'abazalendo ndetse na FARDC ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyamara yenda imbaraga ikizifite. Wibuke ko ni FARDC na Wazalendo bamaze iminsi nabo batakaza uduce twinshi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Biramutse bigaragaye neza ko aka gace ka Kipupu bakagenza ubu ngubu 100% koko nkuko babivuga, bakabavanyemo M23 kandi nitutse ku gitero cya M23 cyashaka kwigarurira ibice bigenzurwa na FARDC. Bya bigaragara neza cyane ko target bavuze ko bafite yo kwisubiza Kipupu na Murema 100% byatangiye kugerwaho, kandi ubwo ngo byahita bikurikirwa no kwigarurira agace ka Pwezero nkuko babipanze. Biramutse bije kugaragara neza cyane ko aka gace ka Kipupu M23 twirwaneho bayigije inyuma, byaba ari igisubizo ko bamaze iminsi bavuga ko ingabo za Kinshasa zidafite icyo zitayeho, muri make zidahari gukora umurimo ugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byaba ari igisubizo nanone ku baturage b'Abakongomani bagiye basaba inshuro nyinshi Tshisekedi Tshilombo kubwira ingabo ze zikarwana urugamba kandi zigatsinda kugira ngo ubutaka ngo bwabo bwongere bwigarurirwe cyangwa se bongere babwisubize bushyemo ubugenzuzi bukwiriye bwa FARDC, atari ukwemera ko ngo M23 ibatwarira ubutaka. Ubwo rero nukomeza gutegereza ngo twumve ese koko icyo Wazalendo na FARDC bavuga bagikoze cyangwa koko ni ikinyoma ntacyo bigeze bageraho. Ibyo biraza kuduha ishusho ya nyayo y'uko urugamba rumeze cyangwa se y'uko ibintu byifashe kuri tele muri kara karere ka Kipupu cyangwa se muri cyakezo cya Kipupu muri Kivu y'Amajyepfo. Tukivuga ku bitero, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashinja M23 na twirwaneho kugaba ibitero bitandukanye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo atitaye kuyagarikwa ry'imirwano nkuko agahenge kasabwe kabiteganya, ngo gakomeza gukora intambara nyinshi kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birengagije amasezerano y'agahenge. Leta ya Kongo ishinja RDF na M23 kurenga ku gahenge. Guverinoma ya Repubulika ya Kongo yamaganye bikomeye cyangazo mu itangazo ryayo bwite yashyize hanze kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano n'amasezerano y'umutekano byarangiye nk'igice cy'inzira y'amahoro. Abayobozi ba Kongo bashinja mu buryo butaziguye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bikorwa n'u Rwanda n'ihuriro rya AFC M23 muri kino cyerekezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga ko ibingibi ibikorwa bikomeje gukorwa bikomeje kurenga cyangwa se ari ibikorwa byo kurenga ku gahenge cyangwa se amasezerano y'ubwumvikane bw'agarika intambara yabayeho hagati y'impande zombi. Ngo Kinshasa ibivuga aya mayeri gabangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ariho kandi agatuma imbaraga za diplomasi zidashyirwa mu bikorwa mu gushimangira umutekano w'uburasirazuba bw'igihugu kandi ntibyitabweho neza uko bikwiriye,
nk'uko Kongo ikomeza gushimangira cyane cyane ko ngo ibi bigaragaza ko u Rwanda rutitaye cyane cyane ku ihagarikwa ry'intambara ndetse no gushyira mu bikorwa gahunda yo kuzana amahoro n'umutekano muri Kivu zombi, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, n'ubwo bagakomeje ibikorwa byo gushaka ko intambara zikomeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma dukomeje n'amakuru yandi ari kuvugwa ariko afite aho uriye na bino bitero bikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Kongo, na makuru avugwa kuri Wazalendo ndetse na M23. Abazalendo bajya kuri 28 bashyize intwaro zabo hasi bishyiriza M23, bavuga yuko barambiwe kurwanira mu mashyamba aho batakariza ubuzima bwabo, ngo babonye ko kwibuka M23 ari ikintu cyiza cyane, bahitamo kuza kwifatanya na M23 ku giti cyabo, bavuga yuko barambiwe guhora bakinagira mu misozi bakubitwa imyotso na M23, batigiye kirageze kugira ngo tuze twifatanye n'ikipe itsinda. Nibyagaragaye muri video yashyizwe hanze, kabone Wazalendo batari bakeya biyemeje kuva mu duce barwaniragamo. Nibura rero 28 umutwe wa Nyatura korana na FARDC ndetse na Wazalendo FDLR ngo bishyizemo ko M23 mu muryango wo kubohora Burasirazuba bwa Kongo na Kongo muri rusange. Mu gice cya Masisi niho ibingibi byabereye, hari imbere y'imbaga y'abaturage benshi nkuko mubibona n'abayobozi ba M23. Ibikoresho bazanye birimo imbunda za AK47, RPG, harimo imbunda za masotera, amasasu, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga n'imirasire bifashaga cyane cyane mu bikorwa byabo byo guhana amakuru n'abari ku mirongo y'imbere, nkuko bakomeje kugenda babigaragaza ko bonyine icyo bashyize imbere ari uko bava muri bino bikorwa byo gukomeza kurwanira mu mashyamba ya Kongo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Tukivuga abafatanya na Kinshasa, FDLR imaze igihe kinini cyane ivuga ko ifatanya na leta ya Kongo mu bikorwa by'igitero gikomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa bukorana na FDLR mu gukora ibitero bihambaye. Amakuru rero amaze iminsi atangazwa cyangwa se amakuru akomeje kuvugwa nuko Kinshasa ngo yemeranije na FDLR ibyo guhagarika imirwano, FDLR igishyira mu maboko ya FARDC cyangwa se leta ya Kongo maze igasubizwa mu buzima busanzwe. Rero guverinoma ya Repubulika ya Kongo yatangaje ko abayobozi ba politiki ba gisirikare b'umutwe wa FDLR bemeye gahunda yo kwamburwa intwaro, gusenywa no gusubizwa kw'abarwanyi mu buzima busanzwe, mu gihe ihari mu biganiro n'igihugu kizoherezwamo abatazemera koherezwa mu Rwanda. Nk'uko bivugwa rero, Minisitiri ukwihuza kw'akarere wa Kongo Philibert Anzuluni yivugiye mu kiganiro yagiranye na RFI nyuma y'amasezerano Kinshasa ivuga ko yasinyanye na FDLR mu mpera za Nyakanga. Anzuluni yavuze ko iyi gahunda itandukanye n'izindi zagiye zigeragezwa mu myaka yashize, kuko abayobozi ba politiki n'abagisirikare ba FDLR ubwabo bagize uruhare kuyemeza mu gihe zashize zabaga zemejwe na leta ya Kabila Kabangu ubwayo gusa. Yavuze ko Victor Byiringiro uyobora ishami rya Foka ari we wasinye amasezerano, ariko General Ntahunguka Pacifique Omega uyobora igisirikare cya FDLR nawe hamwe n'abayobozi b'umutwe bemeye amahame y'iyi gahunda. Anzuluni yagize ati abayobozi ba politiki n'abagisirikare bemeye mu buryo busobanutse amahame akubiye muri gahunda yo kubambura intwaro no kubasubiza mu buzima busanzwe. Nubwo Kongo ivuga ko gahunda y'ibikorwa ingengabihe n'ingengo y'imari byamaze ngo gutegurwa, Minisitiri Anzuluni yavuze ko bitarashyirwa ahagaragara kuko bikiri mu cyiciro cyo kwemezwa. Yijeje ko ibikorwa bizatangira mu gihe cya vuba. Avuga ko Kinshasa ishaka guhagarika burundu ikibazo cya FDLR, icyo avuga ko ari urwitwazo rw'u Rwanda mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ikibazo gikomeye kitarabona igisubizo ni icy'abarwanyi ba FDLR batifuza gusubira mu Rwanda. Anzuluni yatangaje ko Kongo yamaze kubona igihugu cyo muri Afurika cyemeye kwakira bamwe muri bo, ariko yanga kukivuga mu izina. Yavuze ko ibiganiro n'icyo gihugu bikomeje kandi ko izina ryacyo rizatangazwa mu gihe gikwiriye. Ubu ngubu ntabwo byagera ku rwego rwo kuba bagitangaza. Yunzemo ko uko gahunda iteganijwe abemera gusubira mu Rwanda bazarwoherezwamo, mu gihe abashaka gusubira badashaka gusubirayo bazimirirwa mu kindi gihugu. Ati abumva ko gusubira mu Rwanda biboroheye bazasubirayo, abatabishaka bazabona amahirwe yo kwimurirwa mu gihugu kimwe cyangwa se byinshi. Ikindi kibazo Kinshasa ivuga ko itaramenya neza
n'umubare w'abarwanyi ba FDLR bazamburwa intwaro uwo ari wo, ntabwo baramenya neza umubare wa nyawo w'aba FDLR bazemera gushyira intwaro hasi cyangwa se ni bangahe. Imibare yatangajwe n'impande zitandukanye iratandukanye cyane, aho bamwe bavuga ko abarwanyi bagera ku 3,000 mu gihe abandi bavuga ko FDL ishobora kuba ifite abarwanyi bagera ku 20,000. Minisitiri Anzuruni yavuze ko kuri ubu nta mubare ntakuka Kongo igifite. Yavuze ko gahunda yo kwambura intwaro ari nayo izafasha kubamenya, kubarura ndetse no kumenya aho baherereye mu gihe bazatangiye kwiripotinga, niho bizamenyekana neza ngo iby'umubare. Ati uyu munsi twavuga ko ari 500, abanyarwanda bakavuga ko ari 10,000, abandi bakavuga ko ari 5,000. Icy'ingenzi nuko iyi gahunda izatuma abarwanyi bose bamenyekana. Kinshasa iravuga ibi ngibi mu gihe amasezerano ya Washington yasinywe n'u Rwanda ayisaba gusenya uriya mutwe w'abajenosideri wo leta ya Kongo yakavuga ko muri yo kuwusenya nyine kwambura intwaro ari uko nyine intwaro bashyize hasi bakeka ibikorwa byo bya gisirikari. Nyamara Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda Olivier Nduhungirehe aheruka gutangaza ko iby'amasezerano Kongo yasinyanye na FDLR ari ukuyobya uburari mu rwego rwo gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'ariya masezerano ya Washington, ngo hagakwiriye gucanwa umuriro kuri FDLR paka bayishyize hasi. Kongo iti ntago kwambura intwaro ya FDLR bivuze kuyirasa no kwica, bivuze yuko ahubwo uburyo bwo kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bigomba kuvaho burundu, ahubwo ari byo byo kurambika intwaro hasi kwa FDLR bagasubizwa mu buzima busanzwe, ari nabyo ngo Kongo yatangiye gukora. Ibyo rero u Rwanda ntabwo ruzemera. Kongo ikavuga yuko ariko impamvu y'u Rwanda rutari kubyemera ngaruka impamvu urwitwazo rwayo ngo kuvanwaho ku butaka bwa Kongo. Gusa u Rwanda rwize uvuga yuko kuba Kongo yaba igiye kuganira na FDL cyangwa se gushyira intwaro hasi kwa FDLR ubwabyo ari ikibazo, ahubwo ikibazo nuko byari kuyobya uburari. Ibyo nicyo u Rwanda ruvuga kakenshi bisa nk'ibingi byakorwa ariko ari ukuyobya uburari gusa kugira ngo abantu bumve ko FDL yavuyeho, nyamara kuyikingira ikibaba kugira ikomereza ibikorwa byayo mu bundi buryo. Nicyo u Rwanda ruvuga. Ntabwo ruhakana yuko kwamburwa intwaro k'umutwe ari ukurangiza cyangwa se ari kuvanwaho kwawo, ariko kuri FDL ho biratandukanye. Bivuga ko bishoboka cyane cyane ko ari gahunda ibereyeho ari ukuyobya uburari no gutinza amasezerano ya Washington, kuko amasezerano ya Washington yatigeze ateganya iyi gahunda ngo Kinshasa irimo gukorana na FDL. Ntacyo Amerika iravuga kuri gahunda ngo yamagane cyangwa se iyemeze. Ni nk'umuhuza wahuje u Rwanda na Kongo muri amasezerano yasinyiwe i Washington, ngo Amerika yemeze ko ibyo Kongo gukora bihuye rwose na Washington cyangwa se bidahuye. Yaracira rumira ntacyayivugaho. Joseph Kabila Kabange muyohoza ayoboye Republika ya Kongo mu gihe cya 2023 ubwo yari kaze cyane ku bwa Laurent Nkunda nanone akaba yarariho. Uyu mugabo akomeje gushinjwa n'abakongomani benshi uburyarya ndetse no gushaka kugambanira igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo maboko yabo bita umwanzi M23 batazira u Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'umusesenguzi Patrick Mbeko kuwa kane mu gikorwa cyabiri kuri Space Live cyateguwe na Stani Bujakela Chimala, yavuze ku byabaye byatumye Joseph Kabila ajya kuba mu gace kagenzurwa na M23 ndetse n'imiterere nyayo y'imikoranire ye n'izi nyeshyamba za M23. Muri icyo kiganiro cyanyuze ku rukuta rwa X, ikosa ngo rya tactical niryo ririmo gukorwa ngo ryakozwe na Kinshasa kuri Patrick Mbeko. Uko nika bibona ngo uko bimeze ngo bituka hanini ku ikosa ryakozwe na guverinoma ya Kongo, agaragaza ko mbere yuko Joseph Kabila anatekereza kugaruka mu mice y'inkunga na M23 bamwe mu byegera bye bya hafi bari barafashwe cyangwa se bagatotezwa ndetse ngo n'imitungo ye irafatirwa. Igize ati ugomba kuba wiyahura kugira ngo ugaruke i Kinshasa muri bino bihe. Avuga ko abayobozi bagombaga mu buryo bw'amayeri kwemerera Kabila kugaruka bisanzwe mbere yuko byaba ngombwa ka amenya amayeri yabo, maze yagaruka i Kinshasa ugita mufata akamuta muri yombi ataramenya gahunda yabo. Bagushyira igitutu ku bamuri bari ku ruhande rwa Joseph Kabila Kabange, bikagaragarira Joseph Kabila Kabange yuko bari kumwataka kuko byamuhaye ubutumwa bweruye ko Kinshasa itamushaka igihe bibasiraga bamwe mu barwanashyaka be ngo bari kumureka akagaruka i Kinshasa nk'uko yari asanzwe abigenza, bagahita bakubita bakajwiga bakamufunga. Niko we abibona. Hanyuma akomeza avuga ati muri urwo rwego ngo ni bisanzwe rwose ko wahoze ari perezida ahitamo kuguma ahantu adashobora kumva ko hari ikibazo ku buzima bwe. Ati niyo mpamvu ahitamo kujya mu gice kimwe 23. Ikindi ngo guhuza amayeri n'ibintu bitandukanye na FC23 ubwo yabazwaga imiterere y'uko Kabila yagumye mu gace kagenzurwa n'inyeshyamba. Umusesenguzi yemeje ko ibitekerezo bya Kabila
byahuriranye neza hagati y'uwahoze ari perezida wa FC23 ku bijyanye na guverinoma ya Kinshasa, uburyo batekereza ku bintu, ariko yanze kuvuga ku bwumvikane bugamije ingamba, ahitamo kwisobanura nk'ubwumvikane bugamije ahubwo ingamba kandi ngo zirambye atari ingamba za none gusa. Ku kibazo cyo kumenya niba iki kibazo gihamya inkuru ya Kinshasa ishinja Kabila gukorana n'inyeshyamba, Patrick Mbeko arabivuga mu buryo bweruye ati oya rwose, nk'uko abivuga iyi ngingo ihamya gusa gushyigikira, ahubwo ihamanya gusa n'abashyigikiye ubutegetsi, ngo ntabwo bisa nk'aho ari indorerezi z'abanyamahanga basesenguye neza ikintu kandi bakumva ko Kabila ubu ari mu buhungiro mu nkambi aho yumva afite umutekano bitewe n'uko ntandi mahitamo ahari mu turere dutegekwa na Congo Kinshasa. Ati njye ntabwo mbona ko ari uburyo bufatanya na M23 mu bitero byeruye, ahubwo nuko ari habona ubugamo cyangwa se ubuhungiro, mu gihe handi bahita mu kwitwa akajwi bakamufunga. Agaragaza igitekerezo cye avuga ko umurongo watanzwe na Angola wo kwanga uburyo ubwo aribwo bwose bwo guhitamo hagati y'abakinnyi ba Congo, agaragaza uburyo bwo kutumvikana kuri guverinoma inenga Kabila ku bw'imikoranire ye na M23 igihe babaganira nyine ngo n'uyu mutwe ngo byagaragara neza cyane ko ashyigikiye inzira ya Kabila. Hanyuma Mbeko atandukanya ibyo 23 yahoze iri byo n'ibyo uyu munsi, akatandukanya uburyo abantu benshi bakomeje kumva kino kibazo cya 23 bavuga ko cyarenze ikibazo cy'amoko kijya mu bibazo bya politiki no mu buryo bwa nyabwo. Uko umusesenguzi avuga ibice bibiri ntibihuje intego cyangwa uburyo bwo gufata ingamba. U Rwanda ngo rusanzwe rugenzura abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, rwakungukira ku mimerere iriho ubu ngubu mu ngingo ishami rya politiki rya FCR rigamije gusenya ubutegetsi muri Kinshasa. Anavuga ko uyu mutwe udahuje wuzuyemo ngo nawo amacakubiri y'imbere, abona ko ari ngombwa kugira ngo hasobanukirwe neza imiterere y'intambara iriho ubu ngubu, kuko n'ubundi muri 23 bwaho naho ntabwo barimo guhuza kijyanye n'icyo bagomba gukora. Bamwe ngomba barangiriza ibibazo byabo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, abandi bakumva bakomereza mu zindi ntara mpaka bageze Kinshasa, ikomeje gutera gutumvikana. Kugeza ubu Mbeko akabona ko giteye ukwibazwa kwinshi. Joseph Kabila Kabange agarutse Igoma aho bivuga yuko yanaje kuganiriza abo ku ruhande rwa M23 abahuza nk'abatutsi mu bihugu bitandukanye birimo na Murasirazuba bwa hagati, uburyo bwo gukorana mu by'imari ndetse n'uburyo bwakorohereza urujya n'uruza rw'abacuruzi hagati y'ibyo bice ndetse n'iki gice cya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, bikaba byatuma umutungo wiyongera ndetse igikorwa cy'ubukungu kigakomeza kujya mbere muri kino gice kigenzurwa na M23. Kugeza ubu nta gihugu kiradekarara ku mugaragaro usibye u Rwanda na Uganda, bisanzwe biteganye n'ibice M23 igenzura. Abindi bihugu birategarara ku mugaragaro ko byemeye gukorana n'uyu mutwe wa M23 mu buryo bw'imari, urujya n'uruza n'ibindi. Ariko nkuko bitinda kose bishobora kuzarangira ariko bigenze bimwe mu bihugu byemeye kuzakorana na M23 mu gihe abona ko ari byo bakeneye muri Congo, kandi ari ngombwa kunya mu bice bigenzurwa na M23. Uyu mutwe wa M23 biravugwa yuko mu gihe Rwanda muri Congo ku ruhande rw'u Burundi nawo hari ubwoba bw'igitero gikomeye gishobora guturuka kuri imwe mu mitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, imitwe isanzwe ikora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bishobora gutera nanone ikindi kibazo gikomereye iki gihugu cy'u Burundi, aho igihugu cy'u Burundi gishobora kwisanga mu matati atoroshye cyangwa se imezo bitacyoroheye, na cyane cyane ko kuri ubu ngubu hari ukutumvikana hagati y'abanyapolitiki ndetse babari ab'igitega n'abari hanze bijyanye n'imitunganyirize n'imitegekere y'igihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo ubwabyo gakomeje gutera ikibazo indani mu Burundi, ariko cyane cyane kuri bano babarizwa hanze. Rero amakuru ariho nuko ngo iyi mitwe yitwara gisirikari irimo Red Tabara FNL ukuru ngo yatangije gahunda yo gukora igitero cyeruye ku gihugu cy'u Burundi, bakavana ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nk'uko bashaka kuvana ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza bikanga. Ariko ngo kuri inshuro ntago bazongera kurasa imbogo, ngo bazarasa bya nyabyo kandi bazavana ubutegetsi bwa FDD maze bimike ubutegetsi bwiza cyane bubereye ng'abarundi bose. Kugeza ubu ntabwo biremezwa neza ku mugaragaro aho abarwanyi ba FNL ndetse n'abarwanyi ba Red Tabara bari ndetse n'uburyo bitegura gukora. Gusa mu majwi yagiye hanze yabo ashimangira cyane cyane yuko bifuza kubona igihugu cy'u Burundi kibayemo imvugurura
hakaza ubutegetsi bwiza, ubutegetsi bukwiriye, ubutegetsi bwo kuzanira icyiza abaturage b'abarundi bose, uruta uko uyu munsi ngo bimeze. Nicyo gikomeje kuvugwaho cyane cyane na Repubulika y'u Burundi cyangwa se leta y'u Burundi ko izarwanya iyo mitwe yose yishyize hamwe ishaka gutera akaduruvayo cyangwa se gutera ubwoba abarundi, aho Uburundi bwemeje ko butazihanganira uwari we wese uzaza gutera umutekano muke muri kino gihugu cy'u Burundi. Hanyuma unyemerere amakuru nkomeze kuyagukurikiranira cyane cyane ajyana n'ibitabo by'u Burundi niyo ikomeje kuri ubutaka bwa Repubulika ya Kongo muri rusange. Uko bucya bukira tugenda tumenya amakuru y'ibiri kujya mbere muri kano karere, by'umwihariko muri Burasirazuba bwa Afurika ndetse no muri Kongo muri rusange. Ugubwe neza, amahoro y'imigisha n'ibyo nkwifurije. Shalom.